Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang, Parokhwa Higher Secondary School quarantine along Kahumri Dam. Union Hamrit Kilanga Ministry Pen Vepo Lockdown ani Vosik Thom Cap ani an Kapangdang Tu. Ajahak ahin kang kirpen kapajok. Kardom Katnyu Sabirta Thanbang Nili Junali Timungpi Non Birta Angton Pen Arju Ikta. Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang alangli aruthom kebre siani Parokhwa Higher Secondary School quarantine along Damsi Karbianglong Angtan Pen Kewang Karbianglong Asoropan Kibijadim Varsai Kimi Kahino Patinidam Karbianglong Pen Angtan Lokacharli Dam Arisoi Janglapen Kachongda Dam Abang Pubang Pi Bangsuri Crazy Suselang Alang litum Karbianglong Chewanglote Hem Chedam Pitlongli quarantine along si Donangji Karbianglong along Suri Amunit Hem Chewangji Apan Chingkrak Daklang Karbianglong along quarantine Avarsai Donanglang Laso Lampen Parokhwa Higher Secondary School along quarantine Patik Ponlo Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang alangli Parokhwa Higher Secondary School along Kibia quarantine along Aruthom Kebre Siani Humri Damsi Saipua Tumaphan quarantine along Kidunang Jiavarsai alam Than Paritikang. Minister Rong Hang Kahumria Sai ke Wangahut IM Banghini Khonsing Rong Pilapen Lunsing Teronatum ta Chitong Dun. COVID-19 ko nawur pen kaching rai la pen kangdanglong le jiaphan Union Hamrit Kelang Ministry pen vosi kachiklo thom cap ani an vepo aphan lockdown kapangdang thu jialam pachithang pontu Union Hamrit Kelang Ministry pen COVID-19 kangdanglong le jiaphan puthot vosik thom cap ani an vepo aphan det pikang kir kang hapmate national lockdown ani pakam thu si ajhak aron kimi paklang thu aron kimia teng lockdown isek ajosil kepen puthot adam por an curfew pitu vepo lockdown kiteng siamoran aphan anam kardoma hem ingpupon longlo vosik ner kep ani pen ke hotel restaurant lapen kapre kiru kithaya hem shopping mall ta ingpulonglo sita lahayalam special operating procedures pensi pachini ponji vepo lockdown hiniamo ahut kacharlia hem ingpupon po bonta kacharlia hem kangpuja lam pen ke jakhonga chi closely longria sarkar pen kachingwaya tengsi ingpupon po vepo lockdown a teng pinang an ahin kangkir pen pachok pon losita jutangamai cinema hall swimming pool auditorium metro train haihui ingkir alang hamphangamai ratchariamai nimrokomamai pihai huita ingpulong lelang COVID-19 kangdanglong le jiaphan pura West Karbianglong Deputy Commissioner Sai Hemalong RD Doklong amai padopusik Katnyu salong nilituma pherang kepen birtanang pale West Karbianglong District Administration pen hamren along ke pha COVID-19 amay along Karbianglong Autonomous Council ok pran kilang IEM Khonsing Rongpi Chitong Dunsi West Karbianglong along COVID-19 aphan kachisonga puthak lamthe humridun alangli RD Doklong amay along Karbianglong lapen West Karbianglong hini along ta COVID-19 kiso phai bat bomalang pusi ning jesi COVID-19 avur pen kaching rai thek jiaphan rat anoche den wangwei pusi ning je ang parda alangli COVID-19 aphan rat ke pherethu rong bonta cherok tok aphan thanga saita deng thu the busonta em rong piamithang lamjiralong ningje সব টেষ্টিং চেণ্ট্ৰেলি কৰা হৈছে তাৰ পৰা মানে সব টেষ্ট কৰাৰ সময়ত তেখেতসকলৰ এড্ৰেছ লোৱা হয়তো সেই এড্ৰেছ অনুযায়ী তেখেতসকলক ৰেসপেক্টিভ এমএসসি ওয়াইজত য'ত কোৱাৰেণ্টাইন মানে ঠিক কৰা হৈছে তাত পঠোৱা মানে ব্যৱস্থাপনাটো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আগত আমি এটাই আছিলোঁ আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বিংলং পাৰখোৱাত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত এতিয়া আমি ডংকামকাম যিটো ৱাইচং ষ্টেডিয়াম তাততো মানে ৱেষ্ট কাৰ্বিংলং কাৰণে আমি ইয়াত নতুনকৈ নিৰ্মাণ মানে আমি ঠিক কৰিছোঁ এইটো তো এতিয়া বৰ বেছি ইয়াত ক্ৰাউড হোৱা নাই যদিও আহিব লগা দিনত ৱেষ্ট কাৰ্বিংলঙৰ যিমান ষ্ট্ৰেণ্ডেড পাৰ্চন বাহিৰত আছে তেখেতসকলে আহিলে ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল মানে ৱেষ্ট কাৰ্বিংলঙৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে সব টেষ্ট কৰাটো হ'ব তাৰমানে এবাউট এবভ 500 ইয়াৰে কেইজন পজিটিভ ওলাইছে পজিটিভ 8জন ওলাইছে এতিয়া হয়তো আৰু যিজন 8জন ওলাইছে এই আটাইকেইজন তাৰমানে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছে
আমাৰ ইয়াত নাই সেইকাৰণে আৰু মই যিটো ধাৰণা কৰিছোঁ তেখেতসকলে যেনিবা চেন্নাইৰ পৰা আহোঁতে প্ৰায় 4 দিনমান লাগি যায় আহোঁতে বাটত প্ৰায় আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে এক জেগাত বহি থকাৰ তেখেতসকলৰ ধৈৰ্য নাথাকে সেয়েহে ষ্টেচন পালেই নামি দিয়ে কাৰোবাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰে ইয়াৰ লগৰ মাজত খেল ধেমালি চলে এনেকুৱা মানে চিৰিয়াছনেছটো নাথাকাৰ বাবে মানে বহুত কেইজনক মানে পোৱা আমি দেখি পাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰি আছোঁ যে আৰু হ'ব নেকি আৰু বাঢ়িব বুলি তেনেকুৱা আমাৰ ধাৰণা হৈছে তাৰমানে মানে খালি কোৱাৰেণ্টিনটো ইয়াত দেখা গৈছে যে ভাল কিছুমানটো কথাটো ওলাইছে যে মহিলা যিসকলক আহিছে বাহিৰৰ পৰা সন্তান এইবিলাক লৈ আনি বা যিসকল বয়সস্থ মানুহ 60 বছৰতকৈ অধিক আৰু যি অকল মানে গৰ্ভৱতী মহিলা ইহঁতক মানে এই কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰত মানে ৰখাটো প্ৰয়োজন নহয় বুলি এইবিলাকতো ইয়াতে কৈছে আৰু অভাৱ কিছুমান আছে টকা পইচা যিটো জোৰে নাই অলপ এসপ্তাহ ভিতৰতে মানে এইটো টকা পইচাবিলাক আহিব লাগে বুলি কৈছে আৰু ইতিমধ্যে মানে নাহালোকে হয় যিসকল ইয়াতে এইবিলাক মেনেজ কৰি আছে এই কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰ ভালকৈ মেনেজ কৰি আছে আৰু ইয়াত আমি সোঁৱৰাই দিব লাগিব মানুহসকলক যে যদি কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰত নাথাকে তাৰ পৰা মানে পলাই যায় এইটো দণ্ডনীয় বুলিও মানে এই কথাবিলাক তাতে সোঁৱৰাই দিবৰ কাৰণে এইবিলাক ইয়াতে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Site Katiki Apor along Pacheton Si Karbi Farmer Association Atom Aruthom Kebra Isiarni Tarabasa Cooperative Society Hall along Chutiki Radaphan Kuron Si Kirapajer Hamphang Chipahilo Pate Social Distancing around Padosi Chutiki Radaphan Kuron Det Api Lothekar Chia Buthakta Sekipi Pontu Kukiron along KFAMI Puting Kuingti Robinson Teron Paritaro Ranjit Tiso Lakhan Hansi Lapen Ajir Potum Chetongdun Non malam so porabhan birta moy ton peksna Looking for your household essentials? MS Phangcho Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Phangcho Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina Mopi Puthot Birta along Wangtulo. Difu Lurlangso Chandra Singh Teron Memorial Club along Arunipai Thom Kebra Isiani Mate Golden Jubilee Katalona Birta Perang Kipen Birta Nang Pale. Jaime ka pen aprang si chiki moa sai pang cheng pon si apithu kar chola pen certificate kerona jaime ta padupon mai pu men sing taro pen kacharia mayalong
chunbang stelining tipensi mayalam the chai ponlo golden jubilee akek chitami alang litum arideng pensi ingthan ponlo golden jubilee katalon na mayalong alhisar puaman pen MP Horen Singh B manpeng alihaman pen Carbing Autonomous Council ematum jagat singingti ratan teron na pen kachupha hiaman pen difugok Higher Secondary School Principal Benjamin Terang Rongasar Madan Teron Tokbang Lunse Timo Ratu Teron Lapen Difu Municipal Board Chairman Rakroatum Chetong Dun Alhisar Poman Pen Kachetong Dun MP Horen Singh Beben Labang Suo Club MP Scheme Pen Kikim Kirang Pon Jiaphan Lamchak Pitikang Ang pada Difu Municipal Board Ahin Penta City Infrastructure Development Fund Pen Kikim Kirang Jiaphan Jisik Pon Lopusi Pachini Nilip Hawar Chokihola PWDSI Hemalong Aruniphai Thom Kebra Asia Ning Karbi Farmer Association Atum Pen Thengthe Sokla Pen Hana Chilia Kijoy Pen Kerona Sai Kedeng Nilip Development Block Adung Chokihola PWDSI Hemalong Pinianarlo Porphai Krisia Pormalong Pen Katiki Radapan Akijoy Pen Thengthe Sokla Pen Hana Chili Kerona Sai Along Karbi Farmer Association Amepu Evinas Strong Hang Pen Kacharia Mayalong Diopani College Assistant Professor Bonson Rongkar Chitong Dunsi Chili Kirona Sayalong Chirabdun Katiki Aradapan Akijoy Pen Chili Kiron Pon Thegapon Nilip Aradatum Pen Kachuro Alam The Pajir Number 15 Mahamaya Constituency ke Parlo Aruniphai Thom Kebra Asia ni ada Porphai Kresia Pormalom Polling Station 31 atuma Parman Dokmoka VDC Bhawan along Agriculture Sai Campaign Nangepali Soka Chili Kiron Sok Chili Kiron Mayalong Carbing Autonomous Council Emlun Singh Teron VDC Chairman Orson Rong P Lapen Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron atum Pendanglok Pinangan Man Kido Bangkubang Piatum Chetong Dunsi Alang Litum Arideng Pen Sok Chili Kiron Asai Padupot Sok Chili Kiron Porahut Number 15 Mahamaya Constituency BJP Asong alongside Kiklem Kachipaduk Puchot Kapangpu Vidya Teron Apan Ningaching Sam Angthek Carbing Autonomous Council Emlun Singh Teron Ahin Pen Cycle Igum Pajirpon Lapen Halaputen Kau Lamps Angkang Kido Rong Niarat at Tumapan Akijoy Pen Sang Lapen Dali Kiron Patupon Daso Asaya Long Carbing Autonomous Council Emlun Singh Teron State BJP Vice President Longki Phangcho VDC Chairman Orson Rong P Lapen Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Atum Pen Chenglok Pinangan Man Kido Atum Chetong Dun Pen Det Piang Kang Long Ton Kipedo Pen Kicholong Lea Kisungarat at Mapan Sokar Pen Kapanong Akizoya Sang Dadi Alang Itum Arideng Pen Pajirpon Pinikarbi Prime Time Bangkila Pons Kang Ton Po Iglo Dumi Thakme Kurwang Tu